Shubor nakaslem jong unausan hima. Kaseng kasi seng kemi kalapun bena ba kumbajulong mana usnam bat kajing kiu pene erngiu menta usnam kanlong haka nutarik urampang arjar arpuar u presiden kaseng kasi seng kemi ulapun bena ba shitayo shwai kata hakalai putarik uklalangkot arjar arpuar kandon chua kalit ngulit dembelai halau nong tro bat ha me mabu nakaliang kaseng kasi seng kemi kala kerpat naki parakur parakha nakitnat seng jeli beper ba kinomyawan pejba hak teka sengi bat enlek ban pendap yakan yam karukom tangga kenhun uteman basan hapo kajialam u chairman rangba skor jala rengkat kajing don lang kitukot ka JPK seng kemi bat ka kenhun ulum supet benang kane kajing penpet kalong hadin baladap yasyong ban perkat seni bha bat larai ban pelong yakan kajing lek nyam haka heru tarik urang phang pat kajing kiu pener ngiu kan long betik tangi kito ki baladap aitika baro arsian bar ki balayo ya ki pas banrum lapan bet jeruk dak babur nanti ya kajing petak ke sarkar kenam baneda iwe na iwe para kur para kha para kher para mer kumajulong man lausnem ka kiu pener ngiu aklia jong ulum super beneng mentausnem kan long akan rutrik urumpang arja arpuar bat siteu suai kata kalai putrik yung klalang kuat arja arpuar kadon suwa kalai ngu linya demblei kedua kapirat alor yung halau noktro bat hakamay mobo bat hakani ketiga mamenta namar kijing mana jang sarkar daki adong adit kabagala penmi nakajingwan shop jong ni kakram kango kumta nakaliang jong kesengsi ngikirpa ya baru ki parakur parakha nakitrat seng bar kijili bopya bakinum yami paiba hakatuski banwani simenta hakini ki artli jaka bat kejing lei ban pendat ya kanyam gerkom kritik dustul on le tangda ke komiti jong u da ka kenhun yung teman usan apa kajing ngelam jong chairman urang ba skor jala ringkat kejidan langbat kitkot jong ke JPK jong sengsi kebe bat ulum sa pemneng komiti kumta nakaliang jong sengsi kebe ngikirpat rip ya baro ki parakur ki parakha bagi sobha magkinum yawan manimi paiba agato kasgi kata kalai putrik kulalan kot ajar arpuar banwan kieu ha art lagi tegi lom man pendep ya kenyam kurkom namar kane kabinta kalong kaban pendep tek talu tu ben usad balong mentan rengkat pa jidong lang jong JPK bat ke komiti jong ka sopet neng komiti di kejingkiu pener giu kan rutrik kan long betek tam yakito ki pararuseng ki bada pansim yaka tika kata ka double vaksin bat ki bada yo daki entry pass dia ketus ngi kindan kamru benda pen bandawan rai ki entry yaki certificate yang ki vaksin ke bakila ada bio kenang ba ki volunteer jadi kini berpet bedia nangta kinda penukam bandeng yaki mas ban da penukam yaki sanitizers ban sya bakinda sya ban pet benia de scanners bat ban penjingai iwe kat kum ki kedol bat ki adit jong ke sarkar kini baru kijing penmi nak benta kini kekam kalong kenang begnyada nak jingwan bershop yang jong ni kram kengo kalau nak kiustet agni kisni kia kibanawan hari ke benta sesien pan ipanma na pi bara ki para kur parakha paramer parakhe paramer bakadi kijing penmi ya kadi ka jing pernah kalau hadiah dengan syong perkat sadi pusan bah
Na minta ke bah kamiat ubalum ubalang. Kema prakur praka ide ke jat bin riu tiblei ke bakso ala dengan tanrai yang kini kebri nyutrep nyuwasa. Kibari ala akor ke bulam. Tungin long kiba sungso bat campang bat banbut winking ye kita kijing benbena bat dimana kumbalong aneng kabalong lu sibenta kum kanuksa bat kinong muna yala kikuan kiksiu bat kapateng kejengi bangin light nak jing wan shop yang kakam kengo ngin light nak jing pang jing ja jing sitom bat ki egi mesti basme bro bat bakiweiru kin buat ye kinuksa bat ki jadi nuksa berbahagi jungi. Hari benta, kadang lu kejing perkat, ban la benta lakam ya jiwa sapseng juga di kelam kengo. Lamana ya baro kibriu kibawan ban bu duk bamsya ya kibriu ban bu dukan sya dukan jadi kino kejing di hapo upud usam jong ulung sapemneng bahap apo jong keseng kesikme. Itu ublay try kenda na jong natbian unri unda unke di filang baro bang ini yo ka kwat ka kiakrat bang im suk im san im palay hagis ki ya gi banongwan kuwa kusat kulilang ya baro.